nang marirarami sumpah nakle boy ba nang masuk ke beko nak jadi ngahin hingga muna kasatu vial tenhale ganjan sese music tu vial tenhazon kebetian nang matuni ala dambi in kecora penhalo hi program ini tu vial tenunahin nang mamu tu olok ko nak jadi nga gan program lamang tu vial te kebetian nang manu kecora kan dia kau na boy ba kan kebetian adu ganjan kan thokjam menungkan sikan hari kau pekan nak thai kau lo nang ma tu antim tulven tu dingin le akan umpui tu dingin ganjan sejong vial te up tu dingin nasina lolok nak cimbu hingga som boy ba kebetian Renang lagi kami, kalau nak kami berbenah, tapi dia penting nak terjadi kalau satu orang tu, ini dua, bapa satu tu dia itu seperti ini, sama saja dua dia mesti mungkin nak buat sangat, tak macam sini, tak macam tu, kahar tu, macam dia, kalau tapi dia tak nasi, dia tinggi. Oh
Amin.
Ang kwadong ako dating akong nasi lumipad magpanselo Dana dia panjalo Ijak na nilong na Iya kebenyang sana Oh na nalula Di
di black part kan buka kan berapa dan kita mesti termenu do dengan nak semua atau nak church dan jupina kan member nak enggak enggak itu malah selalu kan paling kecil kecil nak tapi kan kita kalau kecil ni nak untuk church bisi ni kecil yang kecil susun lo sini itu pun kau pun kan haleluya berapa minta kerja haleluya kepala itu dong ya Tuhan tuh kecil ya kecil nama Tuhan kali ancin nak somai kecil ya kan ancin pun lah amma tu lepas lagi responsible ni lo kama BC member saat ini responsible ni tak kamu pun tahu sih kecil tu ni dia ancin pun lah kerja di hadapan dia tahu sih dia sokan guna kan program kan bukan satu lagi le mengkulon kita lo namun kenai di hadapan ini kamu tu The
se tan sab dik bi hi khua tu rin zual se asa tu chu no mi pa chu so ase si su long katam na katam tu te in katama ti so Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Reverend Chairman Lee Nong Naka. Boy ba, hello, Tuzanakan ko asar di kan lang ni Boy ba tuzanan na pali ano ni ang Namit po siya na lo na masupali mo. Halo at hello milong kisel ko at kami yan. Tuzana bisi milong namin ang man. Boy ba ako itong bazagin cancel o naman isumparan sa ito. Boy ba nilo itong siya. O boy ba kung nalay daw pero natong pizza ko ito. Tuzana boy ba ng matangkat na at siya ni pinadot pinagpapit ko na. Ba
chen do na ko pa si su pi sang fa ve ngai na thiam thra u mi hoi kom na chu